Amazina yanjye nitwa Ineza Jeannette, ndi umwarimu hano muri Federation of Uganda. Nigiye hano naje nakoraga muri saluni ariko mfite ibyo ntazi byinshi, biba ngombwa ko nza niyongera kuri Federation ntangira kwiga, nanjye banyongeramo ibyo naburagamo. Ndiga maze kwiga bampa umurimo ntangira kwigisha. Mu mashuri nigisha ku mpunzi, dufite senta y'impunzi yo nigishamo, nigisha mu Banyamweru. Ni ukuvuga ngo Federation ntago itoranya, nta muntu n'umwe itoranya. Waba uri muzima, waba urwaye, waba uri ikirema, waba ufite imirimo udashobora gukora yindi, ushobora kuza tukakwigisha. Twigisha ibintu bitandukanye, twigisha make up, tukigisha kogosha, tukigisha gusiba umusatsi no kuwukora tukawusuka neza, byose turabyigisha. Ntabwo dutoranya mu ndimi, ntabwo dutoranya mu bwoko, buri wese uje turamwigisha. Abanya-Uganda, Abanyarwanda, abantu bose bari mu Bugande, muze tubigishe ibintu bijyanye n'iby'amaboko. Tubigisha neza nk'uko mubishaka kandi tukabakoraho neza. Amavuta dukoresha barayaduha, buri kintu cyose dukoresha hano barakiduha. Amafaranga yishyurwa ni make cyane, buri wese arayashobora. Na cyane cyane iyo uri ikirema cyangwa se ufiteho uburwayi ku mubiri, bakwigishiriza ubusa, ntabwo baguca amafaranga. Iyo uri impunzi bakwigishiriza ubusa. Abanyagihugu nibo basaba udufaranga duke duke tutari twinshi, kandi natwo batwishyura buhoro buhoro. Ubwo rero mwese turabahamagara, abagore badafite imirimo yo gukora muze tubigishe mubone ibyo gukora, abakobwa n'abahungu muze tubigishe mukore. Turahari, turabarimu banyu, dushobora kubigisha mu ndimi zose izo mushaka. Abarimu turabafite, buri wese ashobora kukwigisha. Murakoze. Omukazi agirira mviri Anna Cheneye muza ni hana tuka waka. Omukazi agirira mviri bannangi. Wonders. Mulabe mviri wazigiride? Bameka bazirabyeko mu kusooka. Mwazirabye mwenna? Waliwo ne Yes sir. Twitter SK. Yes sir. Sawa zine video ready ziri mu process. Ubuyengo tubukoze bujide naye nga bwe tukola ebizigo bya married. Tubukozesa ebizigo bya married tukola obuyengo naye nga obuyengo bu biri wina kuba bumpi. Ebizigo bya married kibye biruwa kibye ebizigo ebinafu ebisobola okubanga n'abasajja basobola okubanga babikozesa naye nga bikola buyengo obubiri obuto. So bana abasajja abagala okukola obuyengo mu nviiri zaabwe bakozesa bino ebizigo by'oli mukozesa wano bye balina okukozesa. Kale sebo toyanzeeke gye baleko nnyama ekati enviiri z'oli mu kukola zibaddemu ebizigo tezibaddemu bizigo. Enviiri zeeni mu kukola ono yali yazikolamuko kyokola we tubadde tukola ntandikidde wansi ebizigo ne mubituusa ku zino enviiri enkolemu already eza waggulu zibaddeko ebizigo so kyobola ndeseyo inchi nga wano woziraba zino ziba tezinatuukako bizigo kubanga already zirina omuliro. At least waliwo oba ogenda okumunaaza oyinza okugira n'ozituusaamuko okusobola okuba nga zimakinga ne zino. So enviiri ezirimu omuliro awali omuliro tosaawo bizigo okola growth yekka. Toyasanyuse bunyama toyanzeeke.
Omwami ono asoose n'abadde atukolera escontrol ayina enkola gy'akozeemu obuyengo buno bw'abadde akola bunsanyusizza nnyo bw'abadde atandika omukyala asoose mupeesinga sikiini ye yonna kuba abakyala abasinga bambajja n'ensusu nga nafu abalala nga si nafu naye ekintu kyakoze kibadde kirungi kuba omuntu ebizigo ne biba bigwokya tibisobola mwokya kati newabeerawo oli akola eza straight ye naye nze waliwo bendabye akoze enviiri ng'atoola muli mu kikebe tasoose kutabulako ku bizigo toolako. Nsaba musomesa okitubuuliremu ekintu ekyo. Ekibuuzo ekyo kyoyogedde essaawa zino nze nina kye ndi mu kulaba. Ndaba ono alina kaguuni bakayita batyako enviiri nga zannakyo kati zigenda nga mbisigo nanga bizigo ezibadde ezo zowali mu kukola otandikira waggulu n'osembyayo eno wansi. Ensonga lwaki otandikira waggulu si waggulu nnyo naye okulekawo ka inchi ako kubanga buli bw'okoma okola kati nga sitepu yokusatu oba oka wansi kati kitegeeza bw'otandikira wansi ekizigo ne omulundi ogwokubiri ojja kusanga nga kiri wansi ku lususu wenyini ate tetuli mukola lususu tuli mukola nviiri. Tweyanzayose otweyanzeege tuddeko ne kwona omwami akoze waita escalo kyokola musajja. I call upon the president to come and intervene right from the local councils. In my village in Bugula, he was unopposed. But what I discovered is that in many villages where the chairperson was unopposed, some of the baraza activities were not carried out because they thought, it was a no-show at the station. So that needs to be rectified.